ቁርአን ነው ከቻላችሁ ለሶስትም ለአራትም ሰው ሼር አድርጉ ካልቻላችሁ ደግሞ ቢያንስ ለአንድ ሰው ሼር አድርጉ ስንቱ ሰው ሼር አድርጎታል ስንቱ ሰው ላይክ ብሎታል ስንቱ ሰው ጋር ደርሷል ባንዴ ሱብሃንአላህ ምናልባት 100,000 ላይክ አግኝቷል 30,000 ሰዎች ሼር አድርገውታል መልካም ነገር ሼር አይደረግም በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ታውቃላችሁ ጥሩ ነገር ሼር አይደረግም ጥሩ ነገር ቶሎ አይሰራጭም لو أنزلنا هذا القرآن يهن القرآن ما ندورد تاقال هو الله نو الذي يتصف بكل الكمال والجمال والعظمة الله ارسوني يا وردو من أنزل القرآن قرآن من يوردو كأنه سائل يسأل تياكي تيكال من القرآن يوردو الذي لا إله إلا هو كسو بستقربو